Степан Кузьмич Макаров атын сүгер чурапчытағы гимназия илинненгер улустарға терек оскола бұғытынан үлегер, күнбәғі президент сколаларын хелемегер кейлер илинненгер улустарын үйрәқтерін кығыларын икерділергер наставник его команды ден педагогический онлайн конкурсу териділер. Бу ан бастакытын ытылывыт наставник и его команда конкурс билинги пандемия кемигер учуталлар IT-технологияны дистанционный верәхтәһеңгә төһө кеңнек кайдак тохналарын көрдөрөр, сайыннарар опыт атыстагырсыллагыдылынна. Манна амма мәхаңлас чөрөпчүлүсәрәттән алта команда барыта 36 педагог Zoom приложение көмөтнән кытынна. Биһиге бүгүнгү конкурстан олы сүйөрдүбүт, астынныбыт, кастаганы түннәк күн тетимнәхте күләләтибит, онна мая өрәнәчләре бу сүрдәк бихитне өйдән, өйән, кахтакты кыттырыр мактанабыт. Кине Шмалгаров ден 15 еллаха абсолютный победитель болбута. Кине холбор эксперт Юрий Иванович Семенов Академия наук, эксперт дата, кине боллагана сеть президентских школ халаячта опсай. Без кандидат педагогических наук манна эксперттәдиләр. Күрәккә презентация ахага сору кыты мастер-класс онна методической үле проекты барта төт төмәк сыналанна. Күрәк түмегеннән амма лицея рәлләхтик бастакы местенилла. Прошел очень интересный познавательный конкурс. Наша команда не только участвовала, но мы вместе с ними увидели много интересного и нового. Спасибо Черепчинской гимназии Юрию Михайловичу за такой интересный конкурс. Бу күрәк билинги устук кемне самай тогостокты гытылына ден жүллүр себе сынатын үлестер. Хака хедегер болбакка бүтүн Россия бүтүгер мамлык конкурстар, олус элбак болбатактар, ол гынан баран төһөлөк надалактарын, үшүгөйдик хатан ытыллалларын, виртуальный да бу бүтүн хин үчүй бартык улахан тахымнактык конкурс асты деканады. Салгы бу конкурс кәңән келер сылларга онлайн сетеменен Россия бастын педагогтарын уроктарын республика сеть президентских школ кирер осколларын оголоргар ыттарарга мастер-класстарын көрөргө Юрий Кнатов салаячылар республикадагы учитель года клуб өлелехега. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саха телевидениете, Чурапчы.